Bivši reality učesnik Danijel Dujković Munjez doživeo je jedan od najemotivnijih trenutaka u svom životu kada je po prvi put upoznao svog sina Konstantina. Dečaka je dobio sa Stefani Grujić, a do samog porođaja nije ni znao da ona nosi njegovo dete. Iako mnogi očekuju da bi u ovakvim situacijama bio potreban dink, a Munjez odlučno tvrdi da to nije potrebno. Kako kaže, kada je prvi put uzeo sina u ruke, odmah je znao. Njegove oči i njegov nos sve ga je podsjetilo na sebe. Konstantin nije pokazao ni trunku straha i odmah su ostvarili neverovatnu povezanost. Dao mu je keks i čokoladu i uživao u tom trenutku gledajući kako se dete razmazao i smeje. Za Stefani ima samo reči hvale. Kaže da mu je donela nešto najlepše na svijetu i da mu ne pada na pamet da joj išta zamera. Ceni to što je zrela i što se ponaša kao prava majka. Iako trenutno nisu u ljubavnom odnosu, nada se da će možda u budućnosti biti drugačije. Za sada smatra da je najbolje da budu odvojeni, ali želi da Konstantinu pruže porodicu, pažnju i osmeh. O cijelom slučaju se mnogo priča, naročito zato što je Munjez sam otvorio tu temu. Danas kaže da to možda nije trebalo da uradi, ali dodaje da će sve učiniti da ispravi svoje greške. U razgovoru za emisiju Narod pita osvrnuo se i na druge aktualne teme, uključujući i kontakt između beskućenog brata i Ene Čović. Ipak, naglasak je bio na emocijama koje su ga preplavile pri susretu sa sinom. Strah koji je imao zamenjen je radošću i mirom. Kaže da je Konstantin proveo ceo dan u njegovom naručju, a on sam je jedva čekao taj susret. Njih troje su zajedno prošetali, jeli sladoled i smejali se. Danijel je izjavio da želi da izgledaju kao prava porodica, bez obzira na sve kroz šta su prošli. Za kraj je dodao da je dan bio prelep i da je Stefani odmah poslao poruku u kojoj je to i priznao.